Kenangguan abah. Mana? Ako ha? Ayah keres. Ako ha? Bunga basing marah. Ano siya? Kaya, ano, naon? Terus kurang deui lah aing. Lan! Lan! Sina? Wawa ka, kana asama ako, kanaan. Kanaan. Salah sia aja ngecedok didinya. Tolol ongko, goblok doang. Naon sih didinya duaan? Neng panas bae. Ano? Ano? Panas ay. Ano mo, kana asama? Mending mabur sih nggak usah ditulah. Paculan doang koeng. Ngen hareudang bae sia. Ano? Oh si mabur gitu. Ye. Gandeng sedak abah aing keres tuh. Kamu lagi non emang didinya tumben amat sia. Ka abah aing na keres. Sa ano? Ay. Mana asama? Kana amat asama. Saya ngaturkeun kejo lain. Kadio. Pugun nak minta duit ka dia ge can ngejo di mana ubu beas. Waduh, aing gegeraan sih kadio lah, temu duit sih aing jadina. Jeung ATM-na katinggalun. Lah hidung sia galopok. Mending mabur sia ditulah. Bapak, lain galopok beneran. Orang aing gegeraan. Oh, geus aing indit. Aduh, lakan aing ketinggalin yo. Poho aing tampanan aing leungit pake lakan mah. Ah. Aduh, Woi hidung. Kenaon sia balik deh? lakan aing ketinggalin di balangkeun Cisuing. Poho. Aduh, Sia mah. beneran aing mah. Geus aing jalan jantar heula. Tampanan aing leungit 180 derajat. Aduh, temen ngalakan mah. Oh nu alijub amat si jelema ayeuna. Batin. Jantar yo. Mana lakan aing tuh. Duh, rese amat ya, Rom. Coba bantuankeun kah? Lah, sia ngaganggu aing keur nyantai bae. Oh tuh. Bantuana.
Tuduhkeun bae sih aing mah semangat. Tereh tah, ketik deh benang. Rese. Ih, payah sih mah. Geulak gedong. Yang penting saya mengajukan kenteng yuk. Ya. Woi. Ya tolong teng saya ngajulan kenteng aing. Ai hampura mang. Aing nyokot lakan dibalangkeun si Odang. Sialan siap baracor saung aing teh tah. Tolol doang. Abang kesudang. Banget sia. Aing hampir ketinggalan tentem modar. Senek nanti dia. Atau lain ngahudangkeun abah kalah ngalayanan si hidung. Hendak ngahudangkeun abah, besing marah. Abah ge namun di imah, namun hees dihudangkeun. Besok marah, aju malangkeun dulang. Jauh eta aki-aki cungkring ge. Gede adat norengan. Anh là anh là đó anh rồi phải vậy đó anh không đó anh không đó đó anh ai không nè Nah ya si anak nantu nih. Hendak minta duit. Kita emak, anta boga beas hendak ngejo. Aduh si mana nggak itu ngopi teh, sok tau gak duit hiji jajan. Ngas puasa bae apa ya matulah. anh ơi Sial. anh apa Ganeng sia mesti pantau gendang ku aing. Nyalieur aing. Ke kaganggu aing. Anak aing minta duit deui. Dasar teu boga duit aing. oh masalah itu kan ya apa Tatayan sialah prat. Jangan sia jara-jara geh bager loba duitna. nah anh masalah itu Oh, ayo kita mah tuh rapi. Tenang ya, duit ya. Udah mulai bias mah. Oh atuh, alhamdulillah. Nuhun odangnya. Duitna. Enggak seneng. Daripada ngelawan si Hideng mending ngelawan si Odang. Si Hideng gaya doang duitan. Papa, kita ngomong bacot. Badan pesyak gede aing di dia lah. Ning mabur aing balik lah. Wah, rồi áo xía. Gadeng sialah. Rồi, ơi. Modal sialah. Ôi, mà ơi. Rồi. Neng balik tuh bahnya. Nges balik itu. Odang. Nuhunnya. Sama-sama. Nges tudanya, aing molor deui lah. Aing tunduh. Terpenting teu sare. Oh. Đó, nó phải áo á. Mà sao mà anh mà. Mà mất anh đó. Apa sih lo? Aduh. Modar di motor lah. Mesin-mesin aing dikit sih anak pipiluan. Goblok.
aing. Gue. Aing. Woi, hidung. Motor saya kunaon? Nyaho, tadi ge tenan naon teu puguh-puguh modar yo. Sialan doang. Atuh pugu, sian nu boga motor, beak bensin meureun. Nyaho asana mah hoos. Aing minjem duit sia heulan ke coban. Saat tadi boga duit ge. Lah, sia hidung, aya bae. Atuh, Ya. bae ke sia. Aing ge bareng ya. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Mak. Grogi. Waduh, aing gegerahan sih. Wah, boceh.